Kita keluar aja. Kalau kesini sama aja ya. Oh sama. Berarti kita ke grinding lah. Wih keren sumpah guys. Gambar keren di ambus. Wih semuanya bisa magic loh. Gila XP ya. Lemot banget coy. Wih keren sumpah. Keren banget sumpah ya. Walaupun 8 bit unik kayak gitu guys. Anjay. Anjay. 8 bit boy. Di kota bisa nge-save guys, guys? Bisa loh. Bisa nyet. Di mana aja? Bisa di mana aja loh. Lucu juga. Tapi kayak kita harus atur formation deh. Oh ini nggak bisa dimundurin ya guys. Oh ini nggak bisa dimundurin cok. Si jadul banget. Explore dulu lah. Gitu dong perpentit. Grinding. SP 4 doang coy, mau jadi apa lu? Wah banyak nih musuh. Itu dia boy. Aduh nyerang lagi. Udin. Lock City. Crashnya satu doang. Grinding kakak. Itu dia boy. Grinding lah. Oke, grinding dulu. Ya, so easy man. Kita balikin modal dulu gope ya. Buat balikin modal kita. Gampang banget dah. Wait, miss gonna. Oh shit.
Itu dia boy. Gue udah die yo. Seratus ya. Sabar guys, biar kuat dulu. Ya kan, tahu sendiri kalau RPG. Gak usah mode the place ya, santai aja. Aduh, nggak mati lagi. Oke. Agility increase, stamina increase, luck increase, city get at level. HP nambah. HP-nya nambah ya. Oke, oh ya guys, city. Increase 1 6. Aduh, 4 doang mau jadi apa loh? Belas gil doang guys. Levelnya berapa sih? Oh, dari awal tuh. Sekali naik level lagi ya, kita lanjut story. Aduh, diambus bro. Baju 6 cok. Itu dia boy, gue udah die. Nah, sekali level lagi naik, kita lanjut. Ih, nggak mati loh. La 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 la. Di radio aku dengar lagu kesayanganmu. Aduh, kenapa 4 sih? Saya mati sih. Darah gue masih aman guys. Nge-heal dulu ya. La 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 la. Lupa kebiasaan pakai analog nih. Dulu gue nggak biasa pakai analog, sekarang pakai analog udah biasa, jadi nggak bisa pakai D-pad gue. Ah, dasar manusia maunya apa sih?
Kino darahnya lemah banget ya. Kinoi darahnya lemah, Kinoi darahnya lemah, Kinoi darahnya lemah. Kinoi, next levelnya gimana guys cara ngeliat ya? Oh, gitu guys caranya. Rata ya, jangan sampai mati aja. Uh, 30 jil bro. Kita heal aja deh. Kalau misalkan naik lagi, ini berapa ya? Damage apa? XP-nya? Nah, gitu naik level, bro. Increase by 26. Strength increase, agility increase, lucky increase, ujang. HP nambah 4, strength increase, agility, intelligence, luck, city, HP increase, HP increase, strength increase, luck increase, kinoi. HP 21, MP 16, strength increase, agility, intelligence. Let's go. Heal dulu lah guys. Habis itu baru terus item gua ada gak? Beli gak sih? Beli apa namanya guys? Item. Di sini item gambarnya ini ya. Teh. Satunya 40 jil anjing. Beli 5 berapa? Satu ya dah. Ini dan satu. Wah, gak cukup. Oke, pojok. Let's go. Mode the flash. Tuh. Set dulu. Let's go, kita jalan ke atas kah guys? Aja keren banget sumpah. Keren banget guys, sumpah demi apapun. Unik gitu gambarnya, kayak Suikoden gitu kan. Kalau Suikoden kan gambarnya nggak, grafiknya nggak bagus tapi unik gitu loh guys. Itu loh yang bikin seneng.
Ini jembatan gua roboh guys. Duh, kurangnya 6 lagi. Anjir, di hantem mulu ya. My god, banyak musuh guys di sini. Waduh, Subaru touch. Sakitnya. Kok gua nggak guys? Boleh gak sih save dulu? Takut. Duta save Indonesia nih gua. Oh, di Shrine bener guys. Kita ke Shrine. Ini nggak ada trik-trik kayak Final Fantasy 3 kan? Siapa lu? Outgive Shrine. Lang ago, bukan long ago kali. Oh, ini logat ini coy. Logat British ya. Long ago you could enter, but the ways been set time. The land began tide decay. What the? Oh shit. Ini apa guys? Oh my god. Kayak serem itu guys. Gak bisa kesini ya kita ya. Kok gak ada musuh guys ini? Apa masih terus kesini? Udah mati lagi nyet. Gitu dong, mukul tuh yang sakit gitu loh, Kinoy. Guys, kita kemana ya guys? Sini. Takut. Save dulu. Oh, ini Chaos Shrine. Kiri dulu guys sih, jalur setan guys. Sebenarnya bisa kita bakar gak sih? Oh my god. So ini bisa masuk kita guys. Oh, peti. Letter cap. Kasih dia gak sih guys? Biar dipasang nambah lah anjing. Sedih banget kayak dia guys. Zombie coy. Gol. Wah. Ya bener aja loh. Hilang gak guys? Oh, hilang, paralyze hilang.
Boleh gak sih gue kesini dulu guys? Banyak nih. Wah sakit ya. Wah sakit ya. Wah sakit ya. Oh my wa. Please. Oh ini zombie tadi gol coy. Ntar. Cek dulu ya. Oh, ini tempat gue keluar guys. Oh iya. Cara explore dulu ya. Giga Swarm. Wih, nggak mati loh. Oh shit. So easy man. Nah, kita ambil dulu ya. Ah. Butuh ini nih tips nih guys. Apa enggak guys? Butuh mistik kayak anjir banyak banget musuh guys. Aduh, kena lagi. Oh my god. Kenapa pakai Mystic Key sih? Oh, ke mau meh. Gol nih nyet. Ntar ya explore dulu guys. Wah, gila sakit banget. Jawabnya bisa ganti guys. Oh bisa nih.
Potion. Tenda. Oke. Maybe I'm better off dead. Oh anjir sakit banget. Oh shit. Wah, ini harus ngetem sih guys. Ngetem dulu deh. Diambus loh. Wah guys ini jelek guys. Ini harus ngetem cok. Oh itu dia. Ngetem dulu gak sih? Wah sleeping bag kayak guys. Nah ya. Oh ini nggak bisa semua ya guys. Kok gak main yang remake? Gak, yang ini aja guys. Kan mainnya di HP gua udah nge-save kan ya. Let's go gak sih? Oh ini guys, boleh nge-save di sini gak? Bisa lo di-save di sini. Wah seru nih, bisa nge-save di mana-mana. Oh si Garland. Kayak gue pernah dengar namanya Garland guys. Aduh. Emang dia bisa magic? Gak bisa kan guys? Gue main sub Indo. Aduh, takut banyak baknya. Sekalian belajar bahasa Inggris lah. Dia protect. One line doang aja coy. Nggak bisa di cast 3 ya? Apa lu attack aja ya? Lu attack aja deh. Awal-awal mah magic, fire, thunder, fire sih kata gua. Cheer. Attack. Ini dia undead bukan sih? Karena bukan undead kan guys? Coba kita cobain thunder. Sama aja damage-nya. So easy man.
Gak naik tuh level gua. You come to rescue me. I don't know how I can ever thank you. I'm Sarah, Princess of Cornelia. Bang, kalau nggak salah ini game bisa speedrun karena durasi lebih pendek. Emang iya? Nggak tahu gua baru pertama kali main. You must allow me to show my gratitude, please. Accompany me to Castle Cornelia. Bawa dong. Nah, gitu. Thank you for returning my daughter to my side. There can be no. You should hear the prophecy, okay? If they cannot gather the start of light, the darkness will consume all. The four crystal will never shine again. Now I heard. Ini udah ada sebelum kita lahir. Oh iya, ini tahun berapa emang? Restoring light to the crystal is our only hope of ridding the world of the monster which split. I will have the bridge to the north rebuilt. 1985 belum lahir gue. Iya, ini saya ingat gue kalau nggak salah gue baca itu dia keluar di NES ya, Nintendo NES gitu, Nintendo Entertainment System aja. Sarah to are always with you. This little bit just I want you to have it. It may dikasih loh. Tunggu aja ngobrol dulu anjir. The dancing girl in town knows many old. Tadi nggak tahu apa-apa anjir. Kocak lu ya.